ركز الجلسة الثانية لمجلس الشعب رونشتنا دویما انجمن گل ایرو لسر مجارة دنگدانا لسر رشت نویسا پروژه پیرو نافویی انجمن دخولا خویا یکم دبو. بگومان پشتی سرکفتنه رونشتنا ایرو تیدا لسر هر مادیه که باوای کی جدا گوتوبه جونی قاشین اندامین بریز هاتن کرن. کجبو دنگدان هاتبون پیشکش کرن. نیقاشان دما کمبونی کوبویه نزیکی سه دوره آنو ها دوره نزیکی ده هفته آنه هر وها مکانیزمای والابونا اندامتي انجمن گل وأيضا آلية الانتخاب وكيفية انتخاب و مکانیزم او چوانیا هلبجارتنا اوفیسا سروکاتی انجمن گل لخوگت مکانیزمای لداخستنا دورین انجمن کوج دوام ده هفته آنو بطلانه 8 هفته آن پیکتی یک جخالین کو هاتن گوتو بیش کرن بو لگل مکانیزمای هلبجارتنا اوفیسا سروکاتی انجمن دربار مجارا کمیته انده بالنسبة لموضوع اللجان پشتی بداوی بونا دنگدانا لسر رشنویسا پروژه یان رشنویسا ریزیکنامه ناخویی انجمنی دی لسر بی خبتاندن و کشتر دی کمیته لگوری همو اندامین هی و لگوری داخواز و شیانین وان ایشالا بین آوا کرن رونشتنا دویما انجمن گل با آوایکی سرکی جبو دانینا رزیکنامه ناخویی تید داخستن. کو دیره کارین کو رونشتنین بی دی بری آوان بین کرن انشالله دیار بکه. گرینگی رزیکنامه ناخویی جدیار کرنا ریکار و هم بین ما و پردانین کو امدناب انجمن گل ده با آوایکی ناخویی پی پابند بن. او چاوانیا مکانیزمای کار و پیکاته انجمنی با آوایکی زلال و بورده. ev mekanîzma gelekî girîng e ji ber ku her tiştê bê rêxistin, bê amadekarî û bê plansazî nagihê ji armanca xwe ya zelal. û em dizanin ku gelek yasa hene ku pêwîstiya wan bi gelek lêkolîn û xwendinê û paşê jî yasadanînê heye. Em dibêjin ku niha şoreşekê me ya gelekî girîng heye. Ew jî şoreşa yasaya ne ku Sûriyê pêwîstiya wê pê heye da ku çîroka serkeftinê binivîse û em înşallah dê di encûmena gel de hêjayî wê bin. طبعا يعتبر رێزێکنامەیە ناوخۆیی یا ئەنجومەنە گەل وەکی ڕێکخەرە پەیوەندیە دنابەرە ئەنجومەنە گەل و دەستلاتên din de çi yasadanînê bin yan jî bicîkar tê dîtin. Jêdera sereke ji bo dariştina vê pergalê jî danezana destûrî ye. Lewma rêzîknameya navxweyî wekî rênîmayên cîbicîkar ên danezana destûrî tê hesibandin ku peywendiya di navbera van destilatan de diyar dike. Xala duyem, rêxistina peywendiyeke hevseng di navbera her sê destilatan de li ser bingeha pisporî. Culahiya destilatan hevparî û temamkeriyê ye. Her wiha, peywendiya di navbera ofîsa serokatiyê di encûmenê de û endamên din de jî rêk dixe. Ku tê de hevkarî bi armanca serxistnakarê encûmenê heye, ev pîvanên bingehîn in.